yewtere nden ko jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala jarore nde o fuddi e jarnede yettamo yettore nde o handi e yettede du'ano annabi meɗen ɓurnaɗo tagi fo nulira yurmede muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Si ɗon gasi haray mi weltanon onon Guinée Wood TV, mi jarna hooreɓe ɓen kalefol, mi jarna onon technicien ɓe ɓen, mi jarna kadi auditeur ɓe ɓen ma spectateur ɓe ɓen, bi mana heɗotoɓe e daroɓe ɓen. Mi toro kadi Allahu tabaraka wa ta'ala Guinée Wood TV ino yanganade dina yo Allahu tabaraka wa ta'ala kadi moƴƴin hajuji moɗon. Ko non kadi mi jarnirta mi weltano dendangal ɗiya lefi ɗiya ɗeri page ji médiaji, mi saisissa opportunité on ɗo jarnugol ɓeya ka kumpital, jarna ɓeya ka lawol kisal, lawol malangal adduɗe dina TV, mi jarna sukaɓe meɗen wano Tidjane la puissance o tolorɗo Amérique, mi jarnira noon kadi Al Husseini la liberté d'expression e o suka meɗen Cissé wonirɗo Sengo Dubai, mi jarnira noon ha hewta musidɗo meɗen wiyeteɗo Tola o, sabu jarnugol o jama ko ɓe moƴƴini kon ino waɗɗi en, faljitugol o jama e nder ko ɓe woni faljude kon hino waɗɗi en. Haray on fof on jarama, yo Allahu tabaraka wa ta'ala yoɓ on ko ɓuri moƴƴude en joddi fi promotugol dina kan, promota ɗengal ngal, promota cosane on, promota fi meɗen enen lagine. So ɗon feƴƴi mi ɓeyda jarnugol Allahu tabaraka wa ta'ala jarore nde o foddi, mi yettamo yettore nde o handi e dow nemaji makko e moƴƴereji makko. Mi jaabo landal ngal ko honno neɗɗo yawɗo hajju jaɓɓorte, ko honno hajjuyanke ɓen hana jaɓɓorede ka islam. Ado mi arde jaabo landal ngal mi andintina jama on wonde kala ko wi'a dewal haray hana ka waɗire sina ko sharia on tindini kon yo warre. Allahu tabaraka wa ta'ala wi'i alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah timmini dina kan, Allahu tabaraka wa ta'ala timmini yurmede makko nden e dow meɗen. Ɗum woni dina kan ɓeydetake ɗuytetake, mo ɓeydi o sinki, mo ɗuyti o bonni. Abdullah ibn Mas'ud sahabajo tedduɗo o maki ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, jokke wota on sincu ko Allah e nelaɗo on addi kon yoni on. Karamo ko ɓen fof fotti e konngol gotol ngol ɗon konngol principe ka dina: al khayru kulluhu fi ittiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi ibtida'i man salaf man khalaf. Al khayru kulluhu fi ibtida'i man salaf, fi ittiba'i man salaf. Moƴƴere nden fof ko wonani en koye jokkugol moƴƴuɓe aranɓe ɓen ko wonno kon e dow muɗum. Wa sharru kulluhu fi ibtida'i man khalaf. Bone on fof ko wonani en koye jokkugol sincaɗi sakkitiɓe ɓen. Haray hajju ko dewal, ko ibada, fal ibada tawqifiya. Eɗon andi noon dewal ko wiyete dewal kon fof hino darna, frena, stop. Naya waɗu ha bindi adda, naya warru kadi no faliraɗa ko ya warru no bindi ɗin addiri noon. Ko ɗum woni ko suuɗi e nder aya on: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Latanike on e oɗo nelaɗo Allah ñintinirgal mo moƴƴal ngal. Heɗen toro Allahu tabaraka wa ta'ala yo hewtintin hajjuyankoɓe meɗen ɓen e jaam. Hande nin premier convoi on e wi ton, yo Allah hewtintinɓe fof e maɓɓe e jaam, o jaɓa hajjuji ɗin. 2024 ɗo en hawri e caɗele moƴƴa e bange hajju on. 2025 ɗo de 2024 alhamdulillahi ko hawrunoɗen e muɗum ko mayele. Eɗon geli hajj 2024 caɗele waɗi makka to moƴƴa, min wiyete fayda 80% eɗen caɗele ko tawde an waɗi yeeso an, wano mayɓe mina ɓen no fanɗi ɓe tawa tawn tigi seeditaki. Yaniray ɓe nin wonde min jilo aden golli golle ko wiyete pèlerin personnel, pèlerin guide, pèlerin médical fou, sabu e siko docteur ɓen Oustaz Abdallah mo mbiya ɓatteɗo fi longingol mayoɓe shahada. So tawi ko sengo guide ɓe ronkiduɓe famodirgol yimɓe walle men ɗo e ko waywa muɗum.
donc ɗum ɗon ko yeeso am feƴƴi ra'ayal ayni buy e muɗum tawa kadi wattingol heewɓe neniraɓe meɗen e babiraɓe e musidɓe meɗen rowani 2024 ko ɗon wullirɗen ko ɗon heɓirnoɗen ko wiyete kon suno ka mayele 2025 ɗo alhamdulillahi e nder hajji on ha o gasi ɗo en yi kaji ɗin minim ko ga ko lagine ga avant départ on ko ga heɓuɗen ellaji ɗi arnakji o windugol ha feƴƴita tawa ala garanti heɓugol visa ronka yetade yimɓe ɓe wonde place ji heɓaki e ko jawle yimɓe arnaka jatta woɓɓe faminkini no mari agence ji moɓi jawle yimɓe e ko tawata haray autorité on tigi fayda ɓe hooli jama on ha ɓe accidi hoore mum be e hoore mum arnakaji ɗin e détournement ji waɗi moƴƴa yo allahu tabaraka wa taala jonnitu ɓen ɓe jawle muɗum détourna newnana ɓe hajjoygol 2026 joni noon hajjuyankoɓe ɓen hiɓe fi artugol ɓe gayni hajju on hande kadi kala piiji ko warata ɗo kon e bange ɓeɗo hajjiyankoɓe ko aadaji joni noon woten ƴettu aadaji fawen e hoore dewal wano masalan ko wiyete sadaka hajjuyanke ɗo gandi nini famille ji buyno maapi yimɓe mum no yeehi hajju si ɓe garti konno ɓe waɗirta ɗi sadakaji konno ɓe ɓita coggu nagge konno ɓe ɓita coggu dammi konno ɓe ɓita coggu zi e maaro hara ɓe maapi hajjiyankoɓe ɓen e hoore mum kadi toon no maapi kadi si ari konno ɗi sadakaji ɗo feƴƴirta e hoore maɓɓe woni ɓittede nde allahu tabaraka taala fawari yimɓe ɓe fawi hoore maɓɓe ko waɗi ɗum aranum ɗum ko majjere nden ɗimmum ɗum ko hoolagol hoore mum ngol han tawa landotako tammum ɗum société mo wuurɗen e muɗum o société guinéen mbi'a guinéen on enen heɗen sikkiti karamakoɓe ɓen heɗen hooli docteur ɓe ɓe moƴƴa e police ɓen e commissaire ɓe ɓen e gendarmerie on ka goɗɗo waɗi goɗɗum wo en wuggoto yahe hanka maɓɓe kono ka diina wuggagol hanka karamakoɓe ɓen ɗon hiɗen waɗe ɗiɗi yimɓe ɓe yo lando karamakoɓe ɓen allah wi fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun lande anduɓe ɓen ɓayo ganda haray hajju lannino gila ñande hajjiyankoɓe waɗuno tawaful ifada on ɓawo ɓe iwi mina bugagol ɗeɗo jamraje ɓe arti makka ɓe wangoyki ka suudu allah hormanteru ɗen wangande jeeɗiɗi ɓe yeehi safa e marwa on hande kadi hajju lanni no toon tawnoɓe ko ifrad waɗi natiri hajju ɗum noon enen lagine ɗo ko tamattu yareten tamattu ko argol cipporo madina ara zul hulayfa ƴetta ɗon ihramum naati doya makka ihramum yara direct ka haram waɗa umra ɓawo ɗum hewta ka hôtel mum itta ihramum ɗum woni conci daneji ɗin watto conci mum normal ɗin sino wondi e ɓengu mum himo daganima ha ñande hajju fuɗɗi ñande jeetati dawa herñade peɗali ɗin femba hoore nden sa barmi dammol fawakima ñande jeetati on fuɗɗo hajju on woɓɓe ko noon yaari enen guinéen ko noon wonɗe yarude hajjuna hajjat tamattu'i woɓɓe no yara ifrad gayna hajju on ɗo few tonguito yeru nden tonguitande ɗon ɗo e vol mum on préparade on tigui waɗa umraji ma waɗa umra ɓen ɗon guiɗen andi ɓe yaahi ka wiyete masjid aicha ɗon tan'im ɓe yaha ɓe hormino ɓe ara ɓe waɗa umra on ɗin ɗon fof ko umraji ko naafe hajju hajju lannino ka jamraje ɗen gaynano bugede ɗon ɓen tigui ari ka suudu kaba ɓe wangi tawaful ifada tawaful waɗa on ko sunna e konguɗi ɓurɗi hewde ɗin donc hande kadi o hajjuyankejo ko neɗɗo yaltunoɗo yahi woni artude ko honno jaɓɓorta iwruɗo amérique ko honno jaɓɓorta iwruɗo france awa ko noon kadi jaɓɓorta iwruɗo makka différence um kun ko seeɗani on ko honɗum alhajjul mabruru laysa lahu jazaun illa aljanna hajju so ɗiggi o ala joddi sina aljanna yawɗo amérique o ma europe onno artude allah yo taw o heeɓi doral ma euro ara o waɗi ga o investisi ga o golli ga moƴƴa so ari ɗo en tawi sakunkun no ɗewli ɗe gandi no wernirtenmo noon so ala ɗo kaw naata eɗe gandi ka wernetenmo ɗon enen en yiɗa neɗɗo yahuɗo yangoyi ardi e haqqil ardari e goɗɗum kono hajju on na noon ɓe yawɓe hajju maɓɓe on joddinin ko aljanna eno jeeya e moƴƴere ko ɓe heɓoyi ka hajju nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki man hajja al bayta falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuhu
mo hajjoyi ka suudu Allah hormanteru o waɗari fasigaku o waɗari bewre ka hajju wano wujjugol en wano yeddodire laifuje e yennugol yimɓe e wolgol toon penale e waddidirgol yimɓe e ñamugol jawle yimɓe e hoore fenade ma ɗum o waɗari zina on ton ma o jaggitari keeri hajju on nelaɗo ɓe jam e kisewone mum maki o yaltay e zunubaji makko ɗin wona ñande yuma makko jibinnomo idan ɓeɗo musidɓe men no artude ko ɓe laaɓuɓe bakkatu wa bobo ɓe jibinaɓe ko ɗum sendi jaɓɓagol ɓen ɗon e jaɓɓagol ɓeya ɓeɗo iwtuɓe hajjuɗe ɗen jaɓɓoyoɓe haray hiɗen ɗaɓɓiri ɓe honɗum yoɓe du'ano en kamɓe kadi ɓe habbori en yen du'anoɓe yo Allah moƴƴinanɓe gollal ngal ko ɗum ɗo woni nder ton Ceerno Dramé